إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mantong na ayap man na bendingan tanwi mantong naging kaya may pantagsi ko taksimul kalimah. So kiam beabad o kalimah, kiam beabada si iko kalimah. Ayo to mapipikir tanong na pumugusin tanong naging kaya babul fi'al. Babul fi'al. Tangkasimul kalimatu ila ismin wa fi'lin wa harfin. Min bagi-bagi tigian so kalimah kateru sangaran agu galbek agu harf. Tangkasimul kalimatu ila ismin wa fi'lin wa harfin. Fal-ismu ma wudi'a liyadulla ala ma'nan mustaqillin bil fahmi laysa az-zamanu juz'an minhu. So tigin sungaran na sunganin a pimbaalan, sunganin a pimbasa o di na inibtad para tigian makang gugud si kumaana ami sesenggay sanggulalan si kusabut laysa az-zamanu juz'an minhu aknaba somasa nabasagintas si kanian. At iginaptero nangaran nas kanian so pimbasas kanian. Ino to? Ino pimbali aging kuto angaran? Kakagiaan makang gugud sa maana ami sasenggay. Ngulalan si ikumyasabut sa kanaba somasa nabasagintas si kanian. Ibarat yan, mga ibarat o mga ngaran. Amthilatul asma, nitaro al-fil, al-kirdu, imra'atun, rajulun, al-kitabu, al-qalamu, hindun, zaidun. Ngiyang kai ami ang haluitan o saya nalangon dun na mga ngaran. So al-filu, nagadiya, elephant, al-kirdu, amu, imra'atun, ba'i, rajulun, mama, al-kitabu, sulibro, al-qalamu, supansum, hindun, si hind, zaidun, si zaid. Gina lang na yung mga ngaran. Agus sugalabok. Bimbabad so kalima sangaran agugalbak. Ikadua nagalbak. Lagi al-maksudu bidhikr. Gi ipakantapan si iko kialo yatan ron saging kaiya galbak as kanyan ipumagusahin tanong. Skanyan sunganin apimbalan liyadulla ala ma'nan mustaqillin bil fahm waz zamanu juz'un minhu. So tingnan to sa galabak nas kanyan sunganin na pimbaalan para makanggugud sa maana ami sasenggay ngulalang kasasabut taon. Waz-zamanu juz'un minhu nasumasa nasagintas si iku galabak. So galabak na adna masa niyan. So miyaloy tanong kagiya na laysa az-zamanu juz'an minhu. Sungaran na kanaba tigian sumasa na basagin tasir kanian.
Ibarat yan, amthilatul af'al, mga ibarat mga galabok. Dataro kataba, may po sa galabok, may surat. Yaqra'u, fi'lul mudari, al-fi'lul mudari, sekanian. Kapapantagan na galabok o di na pagkataling umaagalabok. Kagiti masa o mudari, yaqra'u na pambatiya. Ihfaz na fi'lu amr. Kapanunugo, galabok panay. Ihfaz, langag ka, mores ka. Istaghfara, may po sa galabok, maanam yamang ni sarila. Yujahidu, ay mana na magi makiprang. Ud'u, pangnika, agina, fi'lu amrin, gina fi'lu mudari. Mga ibarat lang uno, mga galabok. Submantigiyan, so wal harfu ma wudi'a liyadulla ala ma'anan ghairi mustaqillin bil fahm mithlu hal wa fi walam wala dakhla lahu huna. Subatang nas kanyan sungani na pimbaalan para makanggugud sa maana. Adna maana harf. Ugay na ghairi mustaqil. Ugay naknabas kanyan may sisibay. Siko kasasabutiron. Aya maana. Nagyang kaya harf na di kasabutan ulis kanyan maalusod si iku jumlah. So harf na damanan yan taman sa diskanyan mapadsi iku jumlah. Iti pagminyan makapanggugud para manggugud yun sumana. Kanaba misenggay sumana niyan si iku kasasabutiron. Ibarat na suhal gina harf kanyan yung hal sufi aguso lam na mga harfa na ayap kap kasabutikiran nang gulalan si iku kap kataguyan si iku jumla o di na sentence. Wala dakhla lahu huna na daa kitutumpok yan si ay mana nakanabatanos kanyan bitir ging kay iya batang nakanabas kanyan bitira si iku sarfa. Babul fi'al, pamintuan o galabag. Wa fihi iddatu taqasim. Matatagutigyan saging kay babul fi'al supiti barangana kiyam baabaad. So sabaad paganay. Yang kasimu ila madin wa mudari'in wa amrin. So tiyan sa fi'al na mimbagi-bagis kaniyan sa galabag may pos mudari kapapantagan o di na pakataling amr kapanunugo. So tiyan so may pos sa galabag fal madi ما يدل على حدوث شيء قبل زمن التكلم. Pero na madi nas kanyan sunganin makang gugugud siko kulo la o shay. Kuunan o masa agyu ni ka panutula. Kuunaan o masa agyu ni ka panutula. Ay mana na may po sa masa zaman qabla zaman at-takallum. May pusay niya masa. Qabla zaman at-takallum, unaan umasa o yun kapanutula. Ibarat yan na qama. Tuminindig. May pusa masa. Qa'ada. Miyuntod. May pusa masa. Akala. Kumiyan. May pusa masa. Shariba. Mininom. May pusa masa. Wa alamatuhu na ayat to so fi'lul madi pud sa tuos yan na ta'ut ta'anith as-sakina. So ta'ut ta'anith abububay na patay abaris yan. Ibarat yan na qara'at hindul qur'ana.
miatya si Hind sa Quran. May po sa masa. Nagyang kutuwa ta o ta'nith as sakina na miyakang gugud sa giyang kay galabak na may po sa galabak kag isuta o ta'nith nasibub suld seko al-fi'l al-madi. Iskan yan suld seko fi'l al-amr. Iskan yan suld seko fi'l al-mudari. Kaskan yan bu iskan yan suld sa giyang kaiya فعل الماضي ميبو سجلبط وأن يقبل تاء الفاعل نقص الماضي نبتري معنيا نجين قطوة تاء الفاعل جين قطوة تاء ومين قلبط إبرتين قرأت الكتاب بيتي أكن سليبرو جين قطوة تاء الفاعل نسكنيان سيبوب سل جين كايا فعل الماضي lagi din mambuna so mga pad ala mga ta taro qara'ta miyatiyaka qara'tum miyatiyakanu qara'ti pamagbubay miyatiyaka sa katabubay qara'tunna miyatiyakanu mga bubay naging ko tataro ging kayata saya nagitiptero na taul fa'il nasayabunan suld si ko madi di suld si ko mudari agus si ko amr. So mizan sarfi o al-fi'l al-madi subdini ka tasrifa naging kaya isusulat tanong sa'yo na sumlagi-lagi dun sa kolor na ay mapipikiron na si ko mapapanto giyon di katerwa ibarat yan na kagiraw ka fa'altu mana na mingle ba ako fa'altu fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna nalangon na igilaba kami pos nagibu ipuguman si ikumadi ging kaya ini pangumantan o ging kaya ta na ta ging kaya tu na ta tuma tum ti tuma tunna malayam ya tunna ging kaya tunna ging gaya alif ging gaya waw ging utata patay ging tata na laon kasi din timbangan sa mga pagbagalabot datar mambuo syariba syaribtu syaribna syaribta syaribtuma syaribtum syaribti syaribtuma syaribtunna syariba syariba syaribu syaribat syaribata syaribna نجيني ibuntal o al-fi'al al-madi. Agusto ikadua nasu al-fi'al al-mudari. Turun al-mudari. Sumudari na ma dalla ala huduthi shay'in fi zaman at-takallum aw ba'dahu. Skanya sungani na miyakang gugud sa iko kakulaw la o shay. Si iko kikitalamban ko shay. Si kumasa o giyon di katerwa kapapantagan ay paamumura din sa aging kaya takalom na so kapapantagan o di na si ko orian o masa luti man masa sumudari kapapantagan zaman at takalom o ba'da zaman at takalom si ko kapapantagan na masa agusi ko oriana oriano agyang kutwa masa agyon di kapanutol ay mana na pagkataling uma lagi do yaktubu ay mana yaktubu na surat o di na giisurat duti man imaana giisurat na kapapantagan agu surat yakra'u
Amana yaqra'u na pembatia udi ina membatias kanyan. Setigian sumudari na fahuwa salihun lil hali wal mustaqbal. Sekanian na fi'lul mudari na salihun lil hal. Ayamana na sekanian na masusurot si iku kapapantaga na masa agus iku pagkatalingo masa. Sa mudari na kepakayan si iku kapapantaga na masa agu kepakayan si iku pagkatalingo masa. Wa yu'ayyinuhu lil hal lamul ibtida wala wa ma nafiyatan. Setigian so mudari na petundun sekanian para si iku kapapantaga na masa ulamul ibtida ayamana na basta may nga sulamul ibtida na miya kang gugud sekanian sa kapapantagan sekanian na masa. Setigian sula agusoma pendapay ayamana na pupukada na di makapmaana sugalubag sa kapapantagan na masa. Lagi dagiang kaya katero Allah subhanahu wa ta'ala. At tigyan na la yuhibbullahu al-jahra bisu minal qawl. Apa na di kebabayaan wallah, di kebabayaan wallah. Sama na to nakapapantagan na masa. Di kebabayaan wallah so kapayaga si iko marata si iko katero. So sama ito nakapapantagan niya masa. Nagyang ko to laro nas kanyan na nafiya. Yung to laro na nafiya sa kanyan. Lagi din mo naging takatero yan na inni la yahzunani an tadhabu bihi. Mata nasakan na imbubukwakan sa kanyan si ko kapakaunutan yung siya kanyan. Naging kaialam saya mialwi saya la naginan ibtiro na lamul ibtida nasamaw to namiyakap maana aging kaiya mialwi saya sa skanian na kapapantaga na masa. Adin mambu amang ipitindu sa skanian na pagkatalingoma lagi do saufa lagi do an masdariya soen asyart agusolan naginan na ipitindunan si eko basta may lingan ng si eko galabag na miyakap maana sa mudari na miyakap maana sa skaniyan na pagkatalingoma wala saufa yu'tika rabbuka fatarda wallahu ta'ala imbagir ka wallah imbagir kadno kadna naka udi nambagang kadno kadna naka sa kiswat naging ka iya saufa na mihalusud ko fi'al mudari na miyakap mana sa pagkataling umamasa wa antasumu khairul lakum sukapusa niyo na permeror kano masama to naging ka iya antasumu na miyakang nunaw sa pagkatalinguma. Intang iyang surkumullah fala ghaliba lakum. O tabang ikan o Allah miyakang nunaw sa pagkatalinguma amasa. Fala ghaliba lakum na dabar kanu pagkadeeg. Fala ghaliba lakum. Lan tanalul birra diniyudin koto diniyudin ay mana pagkatalinguma amasa maparolean sumapya taman hatta taman sa gusto niyo sunganin kebubayaan niyo. Samo to nagina na mialitan no alan aguging kanan na in an sofa na pugusar na ko pagkataling umamasa. Ayatos o al-fi'l al-mudari na sa kanyan na ayasihau kuhu ba'da lam sumudari na sa kanyan na
untol agyang kutwa kapakadar pa iyan siku mudari kapakadar pa yang ko oriano lam untol tigya na kapakadar pa o mudari siku oriano lam lagi dukatir Allah taala lam yalid ay mana lam yalid askanian na deskanian buwata lam yalid walam yulad agudang buwataan na ginggay alam saya ginggay alam na nasibu yang mapapanto si iku mudari sa diskin yung sulod si iku madiyago si iku amr wala budda ay yakuna mabduan biharfin min hurufi anaitu so tigyan so mudari naskanian na skanian na ay maana sa mudari na kailangan din mabaloy supuunan yan may panagipo sa mudari sa batang apad ko mga batang o anay to ginggay anay to naginan na kuwan sa kaniyan ginan ni puunan ng mga mudari dini ka mudari sa mudari o dini pupuon sa hamza nun ya ta watusama ahruf al mudara'a ahruful mudara'a ay mtutigin watusama ahruf al mudara'a ay mtutigin sa ginggoto anay to na ahruful mudara'a mga batang mudari ada so hamza so nun aguso ta so hamza na lil mutakallim wahdahu para si iku giitiro sa skanyam ibarat na ana aqra sakan na bati ako naging uta hamza raw naginan harful mudara sunun na lahu ma'a ghayrihi aw lil mu'azzimi nafsahu so tigin to sa mudari na para ko lil mutakallim giitiro adna maapadinon raks supida raks usala kauron udi na lil mu'azzimi nafsahu di nagitapslaan ni naging utagidon yan so nakra na di makapmaana sa betia kami na di ni makapmaana sa betia ako amay ka aya pipikir nun na sila ka ginawang ka si ko mga katero Allah subhanahu wa ta'ala na kalilid na pugusar sa kanyan sa jama na si ko ba sa Arab na igila miusar so sa kataw sa madakal na aya pipikir nun na muazzim nafsahu ay manana pupakalaan yan ay ginawa niyan nakra batiatan agus kanyan na soya yasagyan ko tuwa yaloy tanong na para soya na para si iko lil ghaib al mudhakkar para si iko di makadadar pamamamaan o di na si iko madakal bububay ibarat yung kagiraw nga yakra ago yakra na mana si Muhammadun yakra si Muhammad na pembatia an niswatu yakra na mga bayi na pembatia siran naging utaya nagiti yaul mudara ikapat nas kanyan nasuta na paras kanyan si kububay mutlakan manana dasangkot wa mufradul ghaibah wa muthannaha naguso sa kataw abububayin adi makadadarpa naguso dua timan bubabay anta parayasi ko lil mukhatab para kumumaan papapantagan na mamamaan ad rangkum aman na suta na
Basta pag usar ka sa mama kapapantagan sigan person na ayap ko usar ka na ta. Baratin na anta takra anta takra'u ya Muhammad. Sekarang pembeti kahai Muhammad. Wa antuma takra'ani. Sekarang wa dua mama nak pembeti kanu. Udina sekarang wa dua bebay nak pembeti kanu. Giing kay nakapakaya usar na yasi ko bububayin dua kata mambu aku kepakaya usar si ko dua kata mama mana na dua kata mambu mama dua kata bubay kapapantagan udina dua kata mama kapapantagan udina dua kata bubaya kapapantagan. Nah, gitu man sa bubayan lagi mo tuwa antum takraun skano na batia kanu wa anti ya Hind takrain gusto ka hey Hind nambatia ka ugusan ko kapapantagan na babay Fatima takra si Fatima nakbatia ugusan ko di makadadar pa bubay na sa kataw wal hindan Subwa katawa Hind bai na takraani na pumati asiran. Na pugusar na ginga takraani si ko dua katawa kapapantaga na babay. Ako dua katawa di makadadar pa babay. Ako sa katawa dua katawa mambua makadadar pa mama. Nah, so تصريف الفعل المضارع الثلاثي سكانيا so أفعل نفعل تفعل تفعلان تفعلون تفعلين تفعلان تفعلن يفعل يفعلان يفعلون تفعل يفعلان يفعلن. Nah, ginggaya mga una niya siya ginggaya hamza ginggaya nun ginggaya ta ginggaya ya naginan na ginanibto na ahruful mudara'a af'al na ngalabak ako naf'al na ngalabak tano taf'al nagi para si iko kapapantagar mamaasa kataw taf'al ngalabak ka taf'alani dua kataw taf'aluna panggalabak kanwa mga mama taf'alina na panggalabak ka asa kataw bubay taf'alani panggalabukan wadu kata babay taf'alna panggalabukan ng mga babay yaf'alna panggalabuk kanina sa kata mama yaf'alani panggalabuk sila na dua kata mama di makadadar pa yaf'aluna panggalabuk sila ng mga mama taf'al panggalabuk kanina sa kata babay taf'alani panggalabuk sila na dua kata babay yaf'alna panggalabuk sila ng mga babay. Nah, ibarat na kanan si ko mga pada mga fi'al. Dataro kagilang dataro ajlisu, najlisu, tajlis, tajlisani, tajlisuna, tajlisina, tajlisani, tajlisna, yajlis, yajlisani, yajlisuna, tajlis, tajlisani, yajlisna. Sulam ya'kul aguma akal napagusayin na waya inipat tanong na sulam yakul aguma akal naginam lagid sa mana ay kaya pakapalagi din sa mana nakagiya sulam na basta malusud si ikum mudari na di makapmaana sa mudari sa madi lagid no guminilaw ka ama akala so lam yakul na lagid bu gumiraw ka ama akala amana lam yakul na daskaniya nakal na sumaakala na lagi din mambudas kanyan makakan lam yakul dan makakan maakal dan makakan si tanap man si ko bitira si ko al amr al fi'lul amr ningo tagalaba panungo ay teron tigyan na fi'lul amr na ma yutlabu bihi husulu syai'in so tigyan so ipanunugus kanyan so tingyan so kanina ipanunugus kanyan sa kitalamba o shay
udi na kang gulaw la kang galabok kasi ko siya udi na kaulaw la o siya ko orian o kapapantagan amasa orian o gi kapanutula si ikumasa ay man gi kapanutula sa giyang kutpamasa ay man na so pero na amr na ayabu masaniyan na ba'da zaman itakallum pagkataling umaamasa did na kapanunugwa ba ay mapipikiron na ba kapapantagi masa kalangon no kapananugo na langon niya kang guna na usa pagkataling umaamasa lagi do kum ay man na kum natin ka ijlis untod ka aktarib pakarani ka uktub surat ka istaghfir pang ni ka sarila jahid perang ka kol kangka ayat tingin to ayat tuos o fi'lul amr na ya'ul mukhataba ma'a dalalatihi ala talab so tingin so ya'ul mukhataba na tosanan o amr araks tigyan makangguguna na o sa kapanunog sumukhataba kagi sumukhataba nabsul si kanya siko mudari ibarat yan naging uta mihalit ano gingaya ya siya kata ya na yaul mukhatabaanan okay na kanabas kaniyan makangguguna na o sa palab gimuta mihalit ano kagi saya saging gaya amr na makangguguna na os kanya sa kapanunog pero ibtasimi ay man na pakalangkas ang kabuntal ka pakalangkas ka ibtasimi naging utayar o naging naniya al mukhataba ma'a dilalatiha ala talab sumambuso amr napterima niyan sununut tawkid so fi'lul mudari napterima niyan sununut tawkid sumumudari napterima niyan ban suyaul mukhataba ugay namidas yan ro suyaul mukhataba si ku mudari naskaniyan na kanaba makangguna na sa panunugo nagiya na makangguna na sa panunugo askaniyan na yaul mukhataba napterima so fi'lul amr sa nunut tawkid ditaro kay nga ihfadanna al-Qur'an al-Karima yamanana Moris na kadin so Quran langag na kadin so Quranul Karim so fi'lul amr si ko mizanus sarfin yan na tataragin kagino nga if'ala if'alu if'ali if'ala if'alna natimbang na ako mga pada mga galabok dataro ka gilong ka fataha na iftah iftaha iftahu iftahi iftaha iftahna wa amma ma yadullu ala ma'ani al-af'al wa la yaqbalu alamatiha fayuqalu lahu ismu fi'lin wa huwa ala thalathati aqsam submantiyan sunganin makapanggugud si kung mga maana o mga galabak adinian terimaan sa mga tuos o mga galabak na aya ipmuturun na ismu fi'lin wa huwa ala thalathati aqsam skaniyan na mimbagi-bagi ko talo mimbagi-bagi sa talo skaniyan na mimbabad ko talo ad na mga galabak mapipikiron na galabak ugay nas kanyan na dinyan tiriman so pad mga ay maana na pad skani pad ko mga galabak api ay baratian na fi'al madi ugay na dinyan tiriman lang so sumpat ko mga damir sumpat sa ikumali ay baratian naging gaya pagneron na so ismu fi'li madin so galabag sungaran galabag amepos nagina galabag kay ugay
na makasisugon sungaran agus sugalabag na ugay na mapipikiro nas kaniyan na galabag ay maana na dikelin sa kaniyan ano kaya sa ismo fi'al kas kaniyan na diskaniyan ketasrif da baniyan mudari aguda baniyan amr gitu ay ismo fi'al da baniyan mudari aguda baniyan amr ay mana na tetak na si kusati mana rupaan daru hayhata ay yauda ma mada hayhata ay yauda ma mada gina may po siya ismo fi'al may po sa dataro may po sa galabag ay mana dataro ay mana o hayhata na bauda ay mana mawatan din makakasoy so mepos mawatan din makakasoy so mepos nagaya hayhata na daban yan mudari ang daban yan amar ay lagi din mo na susyatana bainahuma iftaraka ay mana iftaraka na yakambida sana dun ko mawatan ang bidaan yan mawatan ang bitiman na syatana sana dun ko mawatan ang bidaan on dulu na niran syatana ay mana na yung kutuwa so ba iya paka surga paka naraka ako yung kutuwa ya ba iya paka surga na syatana bainahuma mawatan din na bidaan niran so ba ko Islam ako so ba isi ko kadudunya na ay mang balagi diyan na so surana na ismo fi'al sa kaniyan mambu gingan ya hayhat syatana surana na daabay ni fi'al matatandua fi'al mudari yan ako fi'al amr yan ka matatatap sa ginga sa timan na bundal surana ma jara saya natigyang kumagaan saya nak kumagaan subkulo la surana ma jara saya nak kumagaan subkulo la ay mana asrana miya kagagaan giti mapipikiro na maana asra'a but'ana ma fa'altu kada saya na dun gumalumbat so nganina miyang galabakakan saya na dun gumalumbat so nganina miyang galabakakan ay mana na abta'a saya na dun kumakalumbat ginggay ang mga galabag na kararaksin sa lita'ajub ay mana na kararaksin sa kapkumumsa sigo kapugpugusara sa bada na hihata na saya na dun kumawatan uli na saya na dun kumawatan ay yauda ma mada saya na dun kumawatan na miyak ay mana na miyak kawatawatan na kapakakasoy imiyapos syatana bainahuma miyak kawatawatan ng bidaan niran adwa sur'ana ma jara ana saya na dun mag-ansop kulo la miyawlaw la saya na dun mag-ansop miyawlaw la but'ana ma fa'altu kada saya na dun miyakalumbalumbat so miyang galabakakan saya na dun miyati so nganina miyang galabakakan ikadua ismu fi'al nas mudari ang mga mudari ada banyan fi'al madi agu fi'al amr ka istidis kanyan na fi'al mudari kanyan dataro off ay mana na ginguta offin na di makaman na sa atadajjar naging na mudari atadajjar off ay mana na ginguta niya sisingay ako ahin atawajja ay mana na miyakatilag ako pumakumana ahin na dataro miyakapmana sa kapagaydaw ay man naging uta atawajja ko miyakagdam ako na di ni makapmana sa kasakitan ako o di na miyagud ako basta pa ka sa na dataro to mapipikir na dataro miyapipiro yan na miyagud ako why na ataadya ba man na why na kumumsa ako
basta gumiraw ka away ina lagi bunyakap mana sa ata'ajab kumumsa ako. Ikatlo naso ismu fi'ali amrin yang utwa ismu fi'ala amra ibarat yan nadataro amin amin amana amin na istajib lagi nada mambu mudhari na guda madin yan sah amana sah na uskut kamadka mah na ukfuf ganakka bas amana bas na yang dia diangka dina ketangkaan bas ketangkaan hai na emana hai na aqbil emana na sangurang ka udina sarempangang ka hayya halumma emana halumma na ta'ala wasi halumma na ta'al wasi ngenip mana niyanum saya na komna ismu fi'al amr pena gi ami ang aluitan no na mangangaran na ya mangangaran fi'al ismu fi'al akapanunugo sa damadini na guda mudari yan mambo suruwaida ka lagi din na suruwaida ka makamana sa tamahal ay man ruwaida ka na pakalanatang ka tamahal pakalanatang ka so alayka na di makapmana sa ilzam ay man na bunayong ka bunayunang ka ilzam mo di na tetap ka lagi din mo muna so ilayka anni ay man na tanaha awatakong ka awaiyakong ka tanaha awaka awa iyakong ka ilayka anni so ilayka na di makapmana sa ilayka alkitaba ay man na khudh kuang ka amamaka na di makapmana sa kadeng kasaunaan waraaka na di makapmana sa kadeng kasaurian hadari aguging kaya samai na so hadari na di makapmana sa pananggiling ka ihdar ging ka iya hadari agu samai na alawas ni faali na langon o galabag na kapaka at lotima na galabag na kapakaya usaran na kaon kagi na kiyasya kapakaya kisan si kung mga pada mga galabag ka salim ibarat yan naging utwa kagirang jalasi mana jalasi na untod ka o di na naging utwa kagiraw kaadi untod ka akali kangka syarabi mana na inom ka kagis kanian na kiasis kanian hadari mana ihdar mana na pananggila ka samai isma pamakin ka hayya na mana hayya na asra inggugung ka ihi ay mana ihi na bimana zid wastamir ay mana ihi na umaning ka agu dadayon naka kahaka na bimana khudh kuang ka dunakal kitab na di makapmana sa khudhu kuang ka sa kitab makanaka na di makapmana sa uthbot ay maana na gugenak ka o di na si ikadeng ko darpa ka uthbot kakadeng ko darpa ka tatark gitu mana uthbot sa tanabot bisa diyang ka pangninta ko Allah subhanahu wa ta'ala ya kang gaya guna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.